uJesu. So lo umzukulu kaHerod the Great egameni likaJesu. Okusho ukuthi umzukulu kaHerod lo owenzingela uJesu ngesikhathi ezelwe. So lo Herod lo awuthi Herod ukuthi uyabheka kwakwe isimo noma kwakumoya othile okuhlukumeza amakhono egameni likaJesu. Ingakho nalo esefile uHerod the Great kuvuka umzukulu wakhe egameni likaJesu azohlukumeza amakhono egameni likaJesu. Kuthiwa wayebulala amakhono egameni likaJesu kwaseNazaretha. Kuthiwa wabulala ke uJakobe umfowabo kaJohane ngenkemba egameni likaJesu. Wayesebamba ke noPetro wayifaka etilongweni. Thank you Jesus. Uma mfaka etilongweni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sithola ke ibandla kuthola limkhulekela ngesine. Oh my Jesus. Ibandla eboshiwe uPetro limkhulekela ngesineke. Andizange lisho ibandla ukuthi ubethunwe yini ukuthi ayoshumayela kodwa sathola ibandla limkhulekela ngesineke. My Jesus. Sengathi uNkulunkulu engavusa ibandla namhlanje na abantu uma bedlula ezibeni libakhulekele ngesineke. Sibukuvusa ibandla eli celebrate uma abantu bedlula ezimeni egameni likaJesu. Into yenza Petro ukuthi aphume ukuthunyela ingelosi iyomkhipha ingoba ibandla lalimkhulekela with patient egameni likaJesu. Lingajahe ndawo limkhulekela ngesineke. Akekho wayegxeka, akekho wayehleba etuboshiwe kumfanele egameni likaJesu kodwa limkhulekela ngesineke ukuthi akekho ngaleso sikhathi owayebusa ukuthi ngabe uthuna yithini. Ubethunywa yithini ngoba sezimishayile into zakhe. Ubethunywa yithini kulezi ndawo wafika limala kuso. Ubefika yithini la afika aboshelwa yena. Oh my Jesus, kodwa sathola ibandla laba munye ngoba likwazi ibandla lingekho munye meselenza umthandazo egameni likaJesu. Ngoba uthandazela umuntu kuze kungabuka izinto egameni likaJesu. Akukwazi ibandla lingahlangene mase lithandaza egameni likaJesu ngesineke ngoba kudingakala ukuthi ibandla libe with one unity egameni likaJesu ukuze likwazi ukuthandazela into zigabuke egameni likaJesu. Ngoba kukwazi ukugashika ama-chains, akukwazi ukushintsha izimo uma egameni likaJesu ibandla lingakhuleki ngesineke. Abanye bayakhuleka, abanye bayahleba, abanye bathikho kufanele, abanye bahloloke kodwa kudingakala ibandla lihlangane lithi siyamazi umhlengi wakhe, siyamazi ushumayela iqiniso, siyamazi. Ibandla sange celebrate, ibandla sange lisho ukuthi kumlungele kodwa ibandla lana with one man and one priest lamkhulekela kodwa umfowethu siyamdinga. Uma ibandla lihlangene liyakwazi ukuthandaza kwenzeka izinto. Uma ibandla lihlangene ngento eyodwa liyakwazi ukwenza izinto zenzeke. Uma ibandla lihlangene ngento eyodwa liyakwazi ukuthandazela abantu bathola imisebenzi. Liyakwazi ukwenza izinto ukukhulula izinto zabantu. Kodwa balilodwa limunye. Ungathi siyangena abanye bayale, singathi siyala abanye bayale, kodwa ibandla balimunye. Alibe munye. Yakwazi ukuthi aluthi into uNkulunkulu esezulwini esisingelosi athi wePetro egameni likaJesu nali ibandla. Angizizwa ukuthi ngiyakwazi kodwa ngizizwa ukuthi kunabantu abangimuselayo. Angizizwa ukuthi ngoba umusesimene udinga abantu abazokuthandazisa, hayi abazokuneba, hayi abazokhuluma. Bapha abantu abazothandaza akubantu beseyimeni. Yes. Indaba kaze sakhipha umuntu ezimeni kodwa umthandazo sengathi ngalibona hlangene ngenhliziyo yomuntu lithi Baba egameni likaJesu wonke amadola ayakhothama, wonke amaketanga ayagasuka, zonke izimo
azikho ezibekelwe egameni likaJesu. Sengathi ngiyambona ehlala uPetru egameni likaJesu athi uNkulunkulu ngilahlile ngoba usesimeni wena ukuyitshela ukuthi ulahlile udinga abantu ingapolitisi abanamandla bathwala ababuthakathaka ngoba yasibithakathaka khona sidinga abanamandla abazosithwala siye phambili egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Liphi ibandla elizovuka ngomthandazo, liphi ibandla elizothula ekusebeni, liphi ibandla elizothula ekusebeni kodwa lihlangane ngomqondo munye wokukhulekela abantu egameni likaJesu. Liphi ibandla elingenamona ngoba abanye ukuba kuthiwa bakhona banomona la wangeke uPetru aphume athi ngoba bashiye ngifuna vele mina ngoba bakhona bashayile abantu ufuna kuvela bona egameni likaJesu. Ingakho beselebrate esinye somuntu ngokuthi ngoba bashayile lekhodi sekizovela la. Hallelujah. Abazothi angifuni kuvele mina kodwa sidinga yena ngoba is very good in this position. Uthi bayibambile eweshipha siyafuna ukuthi ukhulelwe kodwa siyambile kosithi siyaphambili naye siyambile musa kaNkulunkulu egameni likaJesu. Athi nami ngathola ithuba lokuvela ngoba ebandleni kaNkulunkulu ugcwele umoya. Hallelujah. Limazi umuntu ukuthi bethandaza kuphuma madimoni kodwa ngeke uthi ushakile akakekho ufuna ukumkhulekela. Ibandla lonke lamgxeka, ibandla lonke lamcindezela ukuthi akafele lapho angasavuka. Liphi ibandla elizothandana ngeqiniso, liphi ibandla elizothandana lithi la uyadingakala emsebenzini kaNkulunkulu. Konke ibandla lithandaza libambane ngezandla okusho unity lithandaza ibandla lithandaza kungabe khona othi makuthandaza athi uyambona uzenza ngcono othi ungasengasengashaya kusasa singavela nathi abanye baze bamenzela itulo egameni likaJesu lokuthi makawe ukuze kuvele bona egameni likaJesu. Ibandla likaNkulunkulu egameni likaJesu uyathandazwa akudlelwana umona akudayiswana. Abanye bakazi ngisho bebona ukuthi no, this man of God is going very far. Bakhanda itulo engekho ukuze uwendelele egameni likaJesu kodwa egameni likaJesu ingoba kuphele abantu abafisa ukuthi umuntu ambekile kwiposition bamkhulekele. Akuvuka abantu abazokhuleka ngeqiniso. Abantu bahlele ezimeni abaphumi ngoba asibakhulekeli. Esitweni futhi abasoze baphuma until ibandla libuyele back to the position yokuthi libe munye likhulekelane ukuze lo senkingeni kuqhaqheka amaketabo. uNkulunkulu asizwa kuthiwa wakhuleka uPetru, sizwa kuthulekile kuthiwa wayeboshe to the fontaine ukuthi kwavula amasango amane egameni likaJesu. Wonke lamasango amane kwakubekwa nogada kodwa sikhona indlela sikaNkulunkulu yangena lamasango amane asivulekele. Awubathina kuthwala kugcina uma sebebheka ekhaya egameni likaJesu asivulekele. Bone nje ngesithandaze kakhulu kuyenzeka libanga lithandaza lize likhole ukuthi lento elithandazelayo ngeke iziyenzeke. Ukuthi ibandla kumele lifikele leso simo ukuthi lento ayisoze yenzeke. Ngoba ngiyacabanga ukuthi ibandla mhlawumbe lasithandaza isikhathi eside libona uPetru engaqhamuki kodwa lakhohlwa ukuthi malindele uJehova ngesikhathi esilungileyo. Unamandla uJehova ukhulula uPetru ontilongweni. Sithola ke uPetru esephumile ingelosi sihambile ukuneka nzuroti iyambona baqhubeka bayathandaza yona yaya kumkhuleko yagijima yayabuya ithi ngibona nangu uPetru ukuthi into
into esiyithandazelayo isifikile. Okusho ukuthi kuyenzeka ukhuleke ubone isimo kuhamba iminyaka kungashintshi usungakholelwa ile nto oyithandazelayo kodwa kholela namhlanje ukuthi izofika. Ngokuthi yabeka ibandla laselithandazile ngokuthi kodwa abanye babo sebephelelwe uyithemba ukuthi kade sithandaza kodwa lo mlisa noma le nto esikhuleka la iphume nje. Kanti lathi begibapha khona ilasephume khona. Ibandla bangagiva kanti lasekulunga khona. Haleluya. Uthi inqaba umehlehla siyolanda amandla. Akusona ukuphela kwayo lokho. Kwathiwa uyahlanya mhlawumbe ingelosi yakhe abantu abebethandaza ngobunye bothi ukuthi egameni likaJesu ukuthi kukhona into ezivukile ngoba kuyenzeka ibandla libambene ngobunye kuvuka izinto phakathi ebandleni eligcina lenza ibandla lize liphelele ukukholwa. Yini ke ngenza ibandla ukuthi kade libambene limunye kodwa kuphele ngoba sekungenelele izinto ekungamele zingenelele ezokwenza ukuthi lento bezikhulekela zimunye kuyo zikholela kuyo zabanye baqale baphikisane bodwa abanye bathi kusazokwenzeka abanye bathi ngeke kwenzeke ngoba kunento esingenelile. Ukuthi ibandla malimuni liyaba muni futhi kuyenzeka uma lingagadile liphinde lingabe muni. Okusho ukuthi lidinga umuntu wonke osesikhaleni agadise ikhala sakhe ukuthi isitha masilangene ngame ebandleni ukuze ubunye buphele. Ngoba wena wethu uma ugada ipost yakho noma ugada iposition yakho egameni likaJesu awukwazi ukuthi egameni likaJesu ugada ipost yakho ungegadanga lo muntu ukuthi ngabe iyawa yini ukuziyongena kuye kodwa ugade yakho ububhekelele yakho ngqo. Asikwazi ukungena isitha ngoba besifika sizobona sithi siyangena ubhekile ipost yakhe sithi siya ngapha kubashumayeli babhekile ipost yabo bathi beke ama-worshiper babhekile bamile kwi-position bithi bayapha kwi-youth babhekile kwi-position egameni likaJesu akekho ubheka ukuthi simshango siphuza ungene thina egameni likaJesu kodwa libiza ukuthi ibandla ukuze ukuthi into elikhulekelayo ikhole yilo kuzobe sepheleni ibandla libambane kuzobe sepheleni umuntu akabhali iposition yakhe. Haleluya. Uthiwa Ruth ungabheka abanye kodwa gada le nsimbi ngoba le nsimbi akakazi ukuthi Ruth le nsimbi kuthiwa ukuthi azikhona ezinye insimbi mhlawumbe zazibuka zinonophele kule nsimbi noma zazicekile kule nsimbi kwathiwa kodwa bheka egameni ungabheka enye into khothoza khona la ungabheka ezinye izinto khatha uNkulunkulu into akubekele uwo yaziyo usukubuza komunye uwena ozazi kangcono ukuthi ubizelwe. Haleluya. Banda sukumele ngeenyawo. Saluthandazana abantu namhlanje bathi baba ukuhlala kwi-post yami ukuhlala kwi-position yami ongibizele yona cela ukuhlale kuyo ngoba abanye basukile angena amanzi endlini makhona osho njalo uthi ngicela nje uNkulunkulu ngipha amandla okuhlala kwi-position angibizele kuyona futhi umeze ngaphambi kwazana esothandaza. Cela ukuhlala kwi-position uNkulunkulu angibekele yona ngoba uma zake saphazama kwi-position uNkulunkulu asibekele ukubeka qala kuba nenkinga. Kodwa ngiyabona lamanye kanti ukushumayela kanti ukuprofetha is too powerful. Kanti ungashesha ungifilise futhi la ngifuna ukuya khona ezigubeni bami ungashesha ungenze ngishesha ngibonakale kodwa ngidinga into eyodwa ngidinga ukubamba iposition ongibizele yona. Thank you, Jesus. Omunye uthi mina bese ngibona ukuthi impilo yami ngayidela ngokusindiswa ngizobona ngathi ungisebenzele kodwa namhlanje thank God ukuthi angeke ngifele la isikhathi sofela khona kodwa ngiyaphambili uzolanda amandla okuya phambili futhi umuze ngaphambili. Thank you, Jesus.
wena ungobiziweyo ungogotiweyo isimo sonke asinamandla okumelana nawo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, bayilo nakhambi lapha oh kubi ngoba yilona Ilona khambi elelapha okubi ngoba yilona ingoba ilona khambi elelapha okubi ngoba ilona khambi Ilona